Elektrovojvodina će isključivati potrošače u Novom Sadu, Futogu, Petrovaradinu i Kaću. Novi Sad od 8:30 do 12 sati. Žike Popovića, Takovska 2, 2A, od 12 do 22, od 13 do 17. Od 11 do 13 sati Olge Petrov, 1 do 15, 2 do 18. Futog od 8 do 14 sati. Prvomajska 71 do 77. Zdravka Čelara 157 do 199, 118 do 152, Toze Markovića 35 do 87, 42 do 110. Petrovaradin od 8 do 9 sati Mostarska 16V i 16B. Kać od 9 do 10 sati Lazara Stejina 1 do 43, 2 do 66.